uphakeme kakhulu uphakeme kakhulu uphakeme uphakeme kakhulu sobezwa ke laba abasindiswa ngesikhathi engasindiswa ngaso uphakeme kakhulu Let us go and praise the Lord. Let us go and praise the Lord. Let us go. Hallelujah. Let us go and praise the Lord. Let us go and praise the Lord. Ngithola la Adiboke kavane asibashayile izandla wesibona asibashayile izandla yalizwa leliculo liyanqamu uyamgcinu do uyamgcinu do Musa Asambenso ikonziko Asambenso ziko Hallelujah. Angibingelele bazalwane babudladla nomama siyabingelela mama Mfundisi Umbuyazi Mfundisi Ngubane siyabingelela kakhulu worship team obaba omama insizwa intombi Sunday school umfakajela ucoba ngathi lunyuke kakhulu namhlanje ngiyezwa lapha ayaziyakhala igubhu ukuthi angigxume ngibheke phezulu sengikhumbula entabeni hallelujah siyabingelela worship media team ama ushers siyambonga uNkulunkulu bazalwane siyabonga basebukhoneni benkosi asibonge bazalwane ngazo zonke inkonzo enizenzayo ezemkhuleko nje yonke ama departments uma bazalwane uNkulunkulu ezokwehleza umsebenzi ibandla kufanele lithandaze so I was so happy ukubona i-Sisters Fellowship behlela inkonzo ye prayer and fasting siyacela namanye ama department bazalwane alandele sidinga ukuthandaza as never before because izinkulunkulu izinto ayiplanele leli bandla bazalwane ama prophecies akhona la ekhaya makhulu
kodwa sifane sihlangabeze zonke lezi zinto ngemkhuleko. We need to pray bazalwane sibe kwenye ilevel yomthandazo. Hallelujah. Silinde sithandaze. Siyambonga uNkulunkulu nawe bazalwane abasivakashele ubhudangazi ubhudo omncane kaMncane noma umdala kodwa ngathi mncane siyabonga kakhulu no dadewethu bekhona phakathi kwethu. We welcome you bazalwane siyanamukela nonke. We love you. Siyathokoza kakhulu ubukhona benu. Siyabona abaningi abebegula bengaphilile sebekhona phakathi kwethu. Sibonga ukuthi uNkulunkulu baphilisile besinikhulekela abazalwane nonke. Hallelujah. Sinane emkhulekweni siyambonga uNkulunkulu masinibona. We celebrate your victory, your healing. Hallelujah. Muhle uNkulunkulu bazalwane. Namhlanje ngifuna ukukhuluma bazalwane. Ngicela ukusivulela Romans 1. Ngizwile ukukhala kwabalahle siyabathandazela osima baphila ngizwile ukukhala Ngizokhuluma bazalwane ngesihloko esithi the children of God are empowered to change the world with the gospel of Jesus Christ. The children of God are empowered to change the world with the gospel of Jesus Christ. Abantwana bakaNkulunkulu banikezwa amandla okushintsha isimo somhlaba ngevangeli likaKristu Jesu. Abazalwane bonke abasindisiwe abamkela uJesu njengenkosi nomsindisi phakathi kwabo kunamandla uNkulunkulu abanikeze wona wokushintsha umhlaba esiphila kuwo, wokushintsha abantu emhlabeni abangakholwa bazane noJesu, okushintsha abantu abangalungile balungisiswe ngevangeli. Lowo umsebenzi uNkulunkulu awunikeza abantwana bakhe esebasindisiwe. uNkulunkulu uthembe abazalwane to spread the good news evangeli emhlabeni. That's what we are called to do. Sunday usuku ofanele celebrate ngalo. Akhamuka omunye athi naba uNkulunkulu athangize nabo, nabo uNkulunkulu athangize nabo. Ngithe ngiphumile ngifakaza ngakhulekela umuntu waphuma amadimoni, ngithe ngikhuleka waphila umuntu ogulayo, ngithe ngikhuleka ongawuthola umsebenzi wawuthola. Sunday is a celebration yemsebenzi that we have experienced during the week ngoba we are engaged bazalwane kwi assignment uNkulunkulu asinikeze yona to spread the good news. I-assignment yethu akona ukulindela ukuya ezulwini. Asazokuya ezulwini abantu besabhubha kanje bazalwane. Akuyona i-assignment yabefundisi nabavangeli.
umsebenzi wabantwana bakaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu asitshale endaweni ezahlukene la esebenza khona emphakathini esiphila kuyo. Sihlala phakathi kwabantu abangamazi uJesu, phakathi kwemndeni yethu siphila nabantu abangamazi uJesu. uJesu ufaka amandla kithi ukuze bazalwane labantu basindiswe. Njengoba nawe ukhona washumayela kuwena wasindiswa, nawe kulindelekile ukuthi utshele omunye asindiswe. Asilindele ukuya ezulwini bazalwane. We are in the business yokusindiswa kwabantu emhlabeni. Ubani ukholwa lento engishoyo? Asikwazi bazalwane ukuhlala singesilutho nje. Uphele nje isonto ungatshelenga umuntu ngoJesu, ungakwazi nokumthandazela, uthandazela abantu abangakholwa ukuthi basindiswe. When you are enjoying your salvation but people are dying out there, awukwazi nokubakhuleka ukuthi inkosi bathinte abantu abangasindisiwe basindiswe. When you are minding your own business, ufuna imoto, udinga indlu, udinga umsebenzi, udinga umshado, udinga yonke into ongayisho, but in your prayer list awukho umkhuleko ukuthi inkosi basindisa abantu abakude nawe. Lento ngiyibiza ukuthi spiritual blindness. Amehlo kamoya sikwavalekile. Ngoba uma bazalwane ke wangena kule nkonzo, izibusiso sivele ziqaqekele zona. Ngoba ngamanye amazwi wenza inhliziyo kaNkulunkulu. That's why bazalwane yathinta uNkulunkulu ukuthi akanikele ngoJesu ukuthi bazalwane umhlaba wonke usindiswe. So cabanga ke mawenza into esenhlizweni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzokwenzelana. Ingakho uNkulunkulu esenzile njengabazalwane saba satisfied ukuthi sisindisiwe thina. What about others? What about others bazalwane who are dying? Ngicela usifundele 16 to 18 Romans chapter 1 verse 16. Ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, kube insindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambula kulo, kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Izwi lakho baba liphilile linamandla. Khuluma ngalo Nkosi sizukuphila kwethu in Jesus mighty name. Apostle Paul alabazalwane bhalela ibandla labaseRoma uthi anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Leli ivangeli lingamandla kaNkulunkulu liyazala. Hallelujah. Leli vangeli lingamandla kaNkulunkulu bazalwane lizala ukukholwa. Kube insindiso kulowo nalowo okholwa. Linamandla leli vangeli esikulona lokusindisa abantu ababhubhayo. Njengoba nawe la kusindisa, lisenamandla okusindisa. Kodwa likwazi leli vangeli ukuyishumayela. Alikwazi leli vangeli ukuyifakazela kulabantu ababhubhayo. Abantu kumele bafakaze abazalwane. Abantu kumele batshela abantu ngoJesu abazalwane. Kodwa uma ungambuza mhlambe 1%, why ngabatshela abantu ngoJesu unamahloni? Ngiyabona abazalwane. Lithi leli vangeli ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambula kulo. Ukulunga kukaNkulunkulu kwenza njalo bazalwane? Kumbula kuleli vangeli. What does it mean? Ngiyabona nje abantu bengalungile kangaka nje. Ugcwele idaka, ugcwele ifebe, ugcwele igebengu, yonke ububo ngabucabanga, abakafinyelele ekulungisisweni uNkulunkulu. Once bathola leli vangeli umuntu uyalunga. Ngoba leli vangeli mase lifikile umuntu uyamguqula esonweni, aphume ezonweni bazalwane, ahambe ngokulunga kukaNkulunkulu, abese yaqualifya ukungena embusweni wezulu. Kodwa udinga lo muntu ukutshelwa ukuthi ikhona indlela uNkulunkulu ayivulile yokuthi ungalungisiswa. It doesn't matter ukuthi usuwenza izono engakanani, kodwa uJesu uyamsindisa umuntu, uJesu uyamkhulula umuntu
eshintsho kubi bese uba isidalwa esisha ube ngolungileyo. Kudinga kuba nomuntu obatshelayo labantu abangalungile. Abantu kumele babatshele abazalwane. Ingakho nje sifaka ama-bodyguard endlini zethu. Sikade nemoto zethu siyifase sizama ukuthi kube nokulunga ekhaya. Ukulunga ekhaya kulethwa i-security noma engakanani ngoba bayayijomba. Into esingayisiza ngayo ukuthi labantu abonakele sibatshele ngoJesu kuze balungisiswe ivangeli, baphume ebugebengwini, bamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, ngoba akekho umuntu othanda ukuphila ezonweni. Nawe nje wawungalungile, nami ngangalungile, ngatshela ngoJesu, ngathatha ivangeli elinamandla ngalungisiswa. Kunomuntu oweza kumina wangitshela ngoJesu ukuba kafikanga mhlamba abangisindisile. The supernatural power of God, bazalwane, akithi, the Holy Spirit, ipurpose yalamandla is to empower us to spread the good gospel emhlabeni wonke. Lamandla kaMoya Ngcwele siwatholile akuwona ukushayela ngelimi kuphela, akuwona ukuprofetha kuphela. Lamandla ukuthi bazalwane siphume siyotshela abantu ngoJesu. Uma utshela abantu ngoJesu, lamandla iwona aconvict umuntu ngezono zakhe. Kodwa ukhona umuntu okumele avule umlomo uNkulunkulu abese emsebenzisa. Ubani lo muntu? Abazalwane. Kunalabantu abatrainiwe okuthiwa ama-divers. Ama-divers baqeqeshiwe ngokubhukuda. Okay, makufika abantu abazobhuda ethi ngisebenze eMidma lapha, kunale event ikhona njengale weekend eMidma mile, kusuke kufika abantu bomhlaba wonke bezobhukuda. Kuba nama-divers, ayikwazi ukuba khona i-event engekho ama-divers makuzobhukudwa, ngoba kufuneka abantu abaqeqeshiwe abazogada labantu ababhukudayo ukuze mangabe bemuka namanzi bakwazi ukubatakula. Olwandle ebeach noma ungathanda kanjani ukuswima, uyabheka ukuthi le ndawo uzobhukuda kuyona inayo yini ama-divers. Mangenayo ama-divers uyala ukubhukuda khona and ayalalelwa. Abantu abaningi abangawalalela ama-divers bayashona. Ama-divers anezindlu, ama-holding rooms aso la bahlala khona uma bengekho abantu abazobhukuda. Kodwa mase kunabantu abazobhukuda bayaphuma kuma-holding rooms bayoba la kunabantu khona laba babhukudayo ukuze bakwazi ukubatakula uma ngabe benjani bazalwane bencwile. Abazalwane are trained as divers to save the lost souls. Abazalwane are spiritual divers trained spiritually to save the lost souls. Shaba abantu bencwile ezonweni, shaba abantu bephupha kanjena, uNkulunkulu uyenzile indlela ngabazalwane ukuthi bahambe batreniwe ngokamoya bayotakula labantu abaphupha ezonweni. Umsebenzi webandla. Ama-divers ayihlalele esontweni, ayihlalele kuphi? Ayaphupha abantu ngaphandle. Ama-divers ashawa ama-air condition. That is the fact bazalwane. Sishaya ama-air condition, sicabanga indaba nje yokutshela abantu ngoJesu. Omunye uthi ngiyalithanda lela bandla engangena kulo. Mabengcwaba nje abafundisi masebeholi umzimba. Asikholela abazalwane la uzongcwatshwa. Ingakho sheshe sife kangako basifuna ingcwabo. Kufanele sisebenze senze umsebenzi kaNkulunkulu. And uma usebenza umsebenzi kaNkulunkulu angeke usheshe ushone ngoba uNkulunkulu afuna ukushoda ngabantu abazoshumayela. Izandla ebhizi ziyabusiswa. Izandla ebhizi uNkulunkulu uyayithanda. Haleluya. Abazalwane, leli vangelo otholile liyazala. Uyabona umuntu ongazala esindisiwe, ngizoye ngiyomisa itende ngakwakhe Shumayele ngimbizele kuJesu. Akwazi kuba noJesu bazalwane uthula ungasho lutho. Uthi Jeremiya lethi fana nomlilo ovalele emathanjeni ami akuvumi ukuthi ngithule. Ngoba ivangeli makwathula ngalo sasonta kanje zabasonta kanje sigcina sesixabana sodwa.
ngoba lento umlilo, lo mlilo ukhiphela kumakhelwane ngoba vele uhlela wezilutho. Thola iunit ayisekho ebandleni ngoba mawuhleli lamandla azosebenza uzobona umunye oseduze kwakho ukuthi akakholwa kahle ngoba vele ufanele ukuhlala wena. Umuntu osindiswa akafanele ahlala ngasho lutho. Hallelujah. U18 uthi ngokuba intukuthelo kaNkuluNkulu iyambulwa ivele ezulwini phezu kwakho konke ungamesabi uNkulunkulu nongalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. Umuntu ongasindisiwe bazalwane uhamba intukuthelo kaNkulunkulu iphezulu kwakhe. Uma befa labantu abangasindisiwe baye esihogweni bayobhubha inguna phakathi. Siyathanda bazalwane abantu babhubhe. Ngicela ukubona isandla sothi ngiyathanda babhubha abantu. Asikho. Uma singathanda ukuthi abantu babhubhe, ngicela siphume bazalwane siye kubantu siyobatakula kulolu siza bakulo because we are capable to do it through the power of the Holy Spirit which empowers us to save the lost. Lamandla kuwe ukuthi ulanda izulu. Uyabona kunabazalwane la. Can I prophesy? Prophesy, Papa. I get in national about TV. You didn't prophesy. Kunabazalwane la athi uNkulunkulu hamba uye kwaMkhize. KwaMkhize ba drive imoto zohlobo oluphezulu. Bahlala estays. Wena awunaso nestays. Athi uNkulunkulu hamba kuye kwaMkhize uyothandaza. Athi umzalwane ha ngizobaqala ngaphi igwile nje. Athi uzokwenza njani? Baningi uNkulunkulu akhulume nabo abathumile abakayezi assignment. Ubuka ngamehlo enyama. Kanti kwaMkhize noma bamba ngemoto kunenkinga emangalisayo phakathi emndenini. Engasizwa ubugwili bomuntu. Kodwa edinga uNkulunkulu. uNkulunkulu uthatha wena njengoba kwethembile. Hamba ke kwaMkhize uyothandaza. Uyanqaba wena. Uzomangala manje ufika kwaMkhize uthi ngizothandaza bathi ngiyambonga uNkulunkulu awazi wakuthumela wathumela ingelosi. Uthi uyathanda bakutshela izinto ababhekene nazo ekhaya, you'll be surprised. Baningi abazalwane uNkulunkulu akhulume nabo lawo bathuma babanjwe amahloni babanjwe uvalo babanjwe kwesaba abathi uApostle Paul anginamahloni ngevangeli ngoba ningamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu akanawo umzimba bazalwane, uthemba umzimba wakho. Uma umvumela uzohamba nawe kuyena ozokwenza imangaliso la uyakhona. Ndiso bazalwane ngagijimela indaba yokuvangela kuzobe namhlanje esikoleni ngase ngidele ngisho ilunch yami ngibabize bonke labafana ngibabize ngihlala nabo. Yazi ngangibona enye into bazalwane ngangingazi ukuthi ngizothini kubo kodwa le time ngafike ngahlala nabo kuvele kuyiqubukele yonke into ofanele ngisho kubona. Ikuthula moya ingcwele. You don't plan moya kumuntu wena kwakho uyavuma kuya kuyena and the Holy Spirit yena ozokulida ukuthi thini uyena ozoqubula amazwi ukuthi batshele ukuthini. Ngathi ngikhuluma la ngibona sekwehla inyembezi bayakhala akumina ngangibashaya bazalwane but the power within me engangikhuluma ngabo ayebathinta babona izono zabo. Yabantu ohlengana thina amandla kangakanani. Uzofika nje umuntu umxoxele wena umxoxele sakudlala umuntu avela sindiswe. Because it's not about you, it's about Jesus Christ. Wena kwakho vuma. Abazalwane bavele bayisekele nje bathaya bavangeli. Ube ngathini vele umbuyazi vele umvangeli. It's not about uvangeli abazalwane. It's understand the assignment. Oyinikeziwe. Uyathi emsebenzini umuntu bengasebenzi kahle noma ngaba nama promotions noma ngakhuleka shayele ngelimi uma kune post senior post akayitholi ngoba iperformance yakho ayikho. Kudinga uperform uzothola ipromotion. Live angelini bazalwane. We need to do what God has instructed us to do. Ngoba uma singakwenzi lokho sizothandaza sithi uNkulunkulu akayiphendula imkhuleko kade asilaleli.
mhlambe iyothi ufanele ufanele ulalele lento uNkulunkulu akutshela yona. Baningi ababatsheliwe la bazalwane kodwa bahleli balindela amathuba esontweni. Awungabe igame yami yokushumayela leyo sozokaphela 6 months angitholi. Cha, asibizele ukushumayela esontweni bazalwane. People are dying outside. People are dying outside. Amapulpit ngaphandle mina lo ngaphenduka angaze ngiswele indawo yokushumayela. Mawuvale esontweni ngiphumela ngaphandle. Yabona namanje mangathatha ngaze ngathenga ispeaker lesesicharger ngebed ngathi baba ngiyabonga sekune speaker echarger ngebed sasiqhubela ngalezi ezishisiswe ngivele ngisigaxe emotweni ngifike ngiyima nemoto ngikhipha ispeaker ngisibekela ngithi wo nina lonke nomileyo wozana emthonjeni akukhishwa mali bakhuluma inhlamba abanye bedlula ingayinaki inhlamba ngoba ngiyawazi amandla evangeli ukuthi abangithuka nje awakafinyeleli kuye umhambisana izindaba awunandaba ukuthi ubizwa ngamapha amagama. Preach the gospel and God will convict izoni basindise. You'll be surprised ukubona bangakanani abantu okumele basebesindisiwe ngawe uhlezi. Uyazi ukuthi we are responsible bazalwane for ukungakholwa kwabantu masingabatsheli ngoJesu. We are responsible and accountable. Awungitshele nje mawuqashiwe abe sisigcina nesikhathi emsebenzini supervisor akatshela kahle uthi yabona ungenzi lonto wena ngizokuxosha ekusabisa ngoba kanalo ilungelo lokuxosha department of labor umile asigcina umuntu isikhathi enze sure ukuthi uyasigcina. Kodwa la senze njani labazalwane sithunyiwe nje akithi sithunyiwe bazalwane abaze balunga abazalwane ingelosi zikaJehova bakithi ngendlela esenilunge ngayo bazalwane uthunywa abanje buhlela uthunyiwe lento ephambi kwakho uNkulunkulu wathi ayenze ngiyacela mntaka baba go and do it. Uma engakasho lutho njengoba ngishumayela nje uzokwambulela uthi fanele wenzeni. Hallelujah. Kunabazalwane la okuvulela uMark 5 verse 18 and 20. Uza ukuthi uJesu ufunani kumuntu osindisiwe. Chapter 5 verse 18 to 20. Wathi ukuba angene emkhunjini lowo owayekhwelwe ngamadimoni wamncenga ukuba abe naye. Akamvumelanga kepha wathi kuye, hamba uye ekhaya kwabakini ubabikele ukuthi kungakanani inkosi ekwenzele khona yakhawukela. Wamuka ke waqala ukulanda eDecapholi ngokuthi kungakanani abekwenzile kuye uJesu bamangala bonke. Amen. Siyezwe bazalwane. La ilo wayekhwela namadimoni ethi iBhayibheli wayeno legion. Wafika uJesu wamphilisa. Wakhipha amadimoni kuyena. Lithi izwe inkosi waya ke lo muntu ososindisiwe. Futhi wayenza into right. Wathi inkosi uJesu ngicela ukuhlala nawe ngibe kanye nawe. Wamvumela uJesu. Wathi uJesu cha angiphiliselanga mina uhlale nami. Hamba ubuyele kwabakini. Ubatshela ukuthi kungakanani inkosi ekwenzele kona. Hamba uye kwabakini. Ubatshela ukuthi kungakanani inkosi ekwenzele kona. uJesu akathokozisanga icrowd ezohlala naye ilalela intshumayelo ezinkulu ayishumayelayo kodwa uthi hamba uye kwabakini njengoba sengikwenzela umusa buyela kwabakini ababhubhayo ubatshela ukuthi kungakanani inkosi ekwenzele kona. Lithi izwe inkosi wahamba lo wabuyela kwabakubo wafika wabatshela bamangala. Kusho ukuthini kithina abazalwane njengoba sindisiwe nje buyela la uqhamuka khona uyabatshela ukuthi kwenzekeni ku akukuningi okumele ukwenze. Tshela abantu ukuthi uJesu ukwenzeleni yini uJesu ayizile empilweni yakho yini wena uthi usindisiwe yini wena kube mnandi kangaka empilweni yakho wakhishwa kanjani ebubini wawubenza. Hamba uyotshela abantu ngoJesu. Ileyo nto edingeka kithi bazalwane kuze kubangwe
thina befundisi sibango thatha abantu bami mawafika nje wathi ushumayela endaweni umfundisi ngubani athi izoni idakwa kuyaphuzwa kuyadakwa enziwe makuwafika washumayela uvele kuvuka umfundisi athi ufunani endaweni yami umthetho wase apostolic faith mission awuvuma ukuthi uzoshumayela kodwa abantu bayaphupha akabashumayeli ngoba sinalomqondo ukuthi sifuna abantu siyaba-ona abantu akusibona bethu abantu abakaNkulunkulu we need to preach the gospel. Mina kuningi imfihlo ingathathanga akhola la muntu kuphenduka idako kuthiwa kuyona indawo yakho lesuku kodwa akenzi lutho kulo ndawo. Yabona Sathane ukuthi nje umuntu oyithoba ngacishe ngathi hayi khetha ke manje ukuthi kumele ngilalele wena noma uNkulunkulu ngabe ngayibamba ngoba uPetro washo bathi akayeke ukushumayela ivangeli wathi kumele ngilalele wena noma uNkulunkulu na ngoba labantu banqohene endawo nje abashumayela abantu bayaphupha. Buyela kwabakini emsebenzini la usebenza khona bangakanani abantu abangazani uJesu emphakathini la ukhona bangakanani abantu abangazani uJesu uzuhlanganyele nabo kulama group akhuluma izinto ezibhedayo ngoba uyifihlile abakwazi ukuthi umzalwane kunabazalwane ngathi uyafika emsebenzini behleli ungambonanga uma ungambona ungacishe ushayeke phansi izinto abayikhulumayo ngamalantshi nabantu abangakholwa kanti lezi zinto uyinqoba ukuthi abantu batshele ngoJesu buyela kwabaki yini wena nje ubuweshipa nje mama ubaba worship kangako kunyakaza amandla kaMoya Ingcwele endlini yini le efike ku buyela kubantu batshele ngoba umhlaba uyayidinga lento engene kuwe kodwa abazalwane abantu bazophenduka ngoba betsheliwe. Ukhona ongazi ukuthi kwenzekeni empilweni yakhe ukuthi waphuma phi namhlanje ukuphi siyazi bazalwana ngithi sisindisiwe sisebenza nabantu abangakholwa size sicishe kwesisikhathi sisuke phakathi kwabathu umnteli abantu bazongcolisa hlala phakathi kwabo batshele ngoJesu because the anointing upon you can change their lives if you understand who you are and what you have and whose you are ngokaJehova wena and lamandla kuwe can change the world. Sithule bazalwana sisho lutho uyabona nje la bazalwana mengathi 6 months asiyeke ke asike sithathe nje u6 months lithi umzalwane akatarget nje one person hayi ababili one awafuna abani oyedwa nje umthandazele ukuthi inkosi imsindise umkhulekele ngoba uqala ngumkhulekele umuntu uzokutshela uma engasondela ke beyasiyasondela umgona ngotha just one for 6 months and see what will happen. Leli bandla lendla yikho ngoba la le nambela izoba times 2. Mina ngitshela indlela umtarget mina kunabantu abasindiswa wathi ngibathandazela abanye ngaze ngibatshele ngoJesu ngibathandazela nje bazalwane ngezwe kuthiwa sebesindisiwe because the power of the gospel ngisho ngomkhuleko umuntu umkhulekela uyasindiswa. Ngiyabonga ngalabazalwane abenza umsebenzi omkhulu ebandleni bonke abantu abavama ukumala uthi ngifike nobani ngize nobani ngiyabona abazalwane sonke masingaba nalo mqondo wokuba mema abantu mabefika la hayi ukuthi koze kushunyayelwe babanjwa amandla kaNkulunkulu because labazalwane from egethini ungena there's a presence of God in the holy yard nala ngaphakathi uzothengena umuntu abanjwe ipresence kaNkulunkulu ezuthando kaNkulunkulu ungakashunyayelwa athi angisayindawo ngiyahlala kuJesu umenywe uwe lo muntu ubalelwa kuwe khona bazongena ezulwini lithi bazofika ngathathi beshemlilweni bephakathi sifike ziyizithwele sesiyikezekela ngemqhele uthi umbuyazi wacobezela kangaka mina ngiphethe lutho kanti imsebenzi athi ngisebenza ngitshela abantu ngoJesu ngibakhulekela abantu ababhubhayo ukuthi uNkulunkulu abasindise ngibathwele ngomkhuleko abantu abaphuma boshumayela ivangeli ngibakhulekela ngithi inkosi basebenzise webazalwane kunama benefits ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Buyela kwabakini
musu ufuna uzohlala nami hamba ubatshele inkosi ekwenzele kona ukhona ongazi ngicela phakamise ongazi ukuthi inkosi imenzeleni asike isandla esiphakeme angiphindi ukhona ongazi ukuthi inkosi imenzeleni la endlini ngicela phakisandla kuyithi sonke sinabo ubufakazi bekutshela abantu ababhubhayo ngifuna ukutshela kuzobalula samthatha bazokuthuka bathi hey wena ngcwele ngcwele hey nentaba dilika ongiyekele phansi amadimoni asho njalo ungakhathazeki qhubeka umtshela umthandazeli uzogcina phenduka ngoba kaphendulwa amandla akho ngakayixoxa le ndaba ngizoyiphinda ngiyathanda ukuyiphinda indaba wafika abazalwane lapha kusephokweni ebandleni kaBhuti basuka cishe 2 kilometers kuya ku5 bawu2 sebesindiswa basanda ukusindiswa bathi uNkulunkulu kunebandla la basuka khona hamba uyoqalisa inkonzo anginamoto le ebusuku lana kuphephile uma uhambe endaweni zazala eThekwini wathi uNkulunkulu I will be with you ngaya kubona ngabatshela lalelani ke noba vele ngicela niye lapha enihlala khona nifike ningene imizi ngemizi umfundisi uthe ucela ukuzokwenza umthandazo mabevuma ubhala isibongo salomuzi udlulele kweminye within a week kwakusenemizi more than 20 yabantu abadinga umthandazo kwadinga ngihambe nalabazalwane bawu2 abakwazi ukusho lonke basanda ukusindiswa ngangamema ngoba lana nto yokumema iyahlupha uthi uyamema umuntu avela akhishwe isisu senizohamba ngikutshela into enziwa usathane mina esevumile umuntu azohamba noshomela avela akhishwa isisa athi sengikhishwa isisa kusavuma bese uyahlala nawe musuku umema hamba uNkulunkulu uthume wena webazalwane ngangena kuleyo mizi abakwazi ukuqeda ichorus basebasha kwabona basadinga ukufike ngihlabelela ama chorus ngivule ngomthandazo ndikhulekela abagulayo ngishumayele ngivala inkonzo ngangilana ngikhathele ngiphela inkani abasindiswanga abantu kuleyo ndawo kwavela kwathi fembu kwasindisa ama couples bathi angakashadi abasebefika ama couples sicela uzosikhanselisha mfundisi sinenkinga emshadweni angakashadi ngathi hayike ngatshela umfundisi wami ubhuti wami omdala naba abangangayo bafuna icounseling mina ngibizelanga kuzoba counselisha angazi ukuthi umshado yini mina ngizoqhubeka ngishumela hamba bakhanselishe wena kwaba inkinga manje ukuthi ubani ibandla lavela abalikhulu kuleyo ndawo leyo kwaba inkinga manje ukuthi ubani ozolihola ngathi mina angilihola ibandla mina ngiyavangela ngifuna laba abalahlekile angakafuni uhola ibandla kamanje funa umuntu ozoba lapha hola ibandla ukuthi akekho uyabona nje nayo ngathi hayike kusho ngizoqhubeka ngibavangele ngathandaza athi inkosi sicela usinikeze umholi ozohola leli yabandla kwavela kwasuka umvangeli ongavuthi kanje bazalwane owekhona kwelinye ibandla wena ijwayela nje ukuzala ngathi baba mbamba ngabe saphuma nangu uzohola leli bandla wathi ngelilanga wasibiza wathi angifike nobhuti wami ekhaya esontweni kwakhe kanti ubize bonke abefundisi bonke bebandla lakhe wathi efika wathi ngizovalalisa sengizokhonza kuleli bandla kwaba uyena oleader leyo branch leyo kuleyo branch kwazaleka abefundisi kunabefundisi manje esebasindisiwe lo omunye umama owayesengakakhulu umfundisi namhlanje umyeni wakhe wayephuzela utshwala ebhemela ugwayi ngalo ngimgona nje ngothando ngizuthe ugwayi ngibhekele kodwa ngibe ngimgona ngithi uJesu uyakuthanda wamamukela uJesu waba umfundisi naye namanje uyisenior pastor kulelo bandla umyeni wakho sowaba senkosini esesindisiwe ngibala mina imqhele esingale engilindile lo njobe umfundisi nje lo engamshumayeza uyaqhubeka uyabashumayela laba abashumayela abaphendukayo nelami igama liyabala ukuthi nanku umqhele wakho usebenzile makufika ezulwini zobe sengiyekazile wena uzofika ngathi uphuma emlilweni ngoba ufike wahlala nje walindela ukuhamba emhlabeni uzongena hayi ukuthi ungene kodwa imisebenzi yakho ehawiki la kwamathandubisi angazi yini bathi kwamathandubisi balokhu bisi lapha kuseduze kwathi uNkulunkulu ngisasebenza ehawe kodwa hamba uyoshumela kwamathandubisi ngathi ngizohamba nobani wathi ngitshela wena nje ngizohamba nawe
ngathenga ispeaker ngangisilashe emotweni ngimtshela uNkosi sengihamba awalungisa ispeaker athi uNkulunkulu angiyeka amathanda ubisi hamba nobani ngihamba ngedwa kusemncane uNtando ngifike ngisimisa ispeaker ngishaya ama chorus ngidance ngibona abantu bedlula babuka le ndoda pho njengoba ngingaka nakumzimba le ndoda iyahlanya yini ilo idance ishona le nje ishona ngabanaka ngibezwe abantu bangibhuqa ngoba ngithunyiwe kwathi ngakusasa kwafika ngabona ngathola intombazane iyaklina wathi wenzani uyaklina ngithenga wathi wenzathanga iklina etempelini ngathi wenzani wathi ngiklina etempelini uNkulunkulu usengiprovidile ngake ngimhlaba ke emaye kathi hlabe zasha wakhulu uNtando ngathi Ntando sambe namhlanje mntana wathi siyabe ngasiyoshuma wathi efika uNtando ngamnika imaki ngathi bhidilisho yakhona ayithi asikhulisa ingane ngendlela ehlabelela khwehlela semncane ngithi khwehlela mntanami hlabelela ukhwehlela ay kwaphela isonto kwaphela ukhwehlela ngezo seshama chorus ngaba umfundisi ke manje ngame eceleni mina uNkulunkulu sengiprovidile ngashumayela basindiswa abantu ngashumayela saphenduka idakwa ngashumayela abantu bayinikele enkosini wabazalwane linamandla ivangeli is not about you it's about what you have lento itholile linamandla uma uzoyisebenzisa ngala ngokuqala nje sengifuna uqala isonto ngikhonzise kwavuka labathi ngikhuluma ngabo bathi indawo yami ngathi bazalwane sengiyahamba kodwa ngicela niyokhonza lapha wena uyokhonza lapha wena uyokhonza lapha wena uyokhonza lapha ngikhuluma ngamandla evangeli bazalwane hamba kwabakini uyobatshela ukuthi kungakanani inkosi uyabona uhleli nani bazalwane esikoleni abasema universities abasema primary abasema high school njengoba usindisiwe nje tshela ezinye ingane ngoJesu ngoba lapha ekoleni kunamadimoni umuthule amadimoni azothatha ichance kanti bazospreada the gospel bazosindiswa ezinye ingane zinikele ngokuJesu ngenxa yakho bese niyaphepha kukho konke okubi musesikoleni ukungaziwa njengoba ekhuluma nje umphathi wabasha athi sebazokuthumelela imbali alwayithumela imbali nalabantu abagqoka izinto ezibomvu abagijimayo angazi isho ukuthini yona nenhliziyo ezibomvu yini ke uthula usho lutho baze bakuthumelela imbali uthula uma batshela ngoJesu azikho imbali eziyofika people are quiet lithi iBhayibheli ungamnika uSathane indawo njengoba uthule nje unika uSathane indawo ukuthi babone intombi and uSathane ubanikeza ama skills zokweshela sothi sikubona sothi hayakuzwa bhuti this is very serious bazalwane tell the people umufakazi uyayibiyela umufakazi buyakubiyela ave bequiet abazalwane balesi sikhathi abasho lutho ngoJesu baphethe amapeni abovu mawushumayela nje ubethini mayisethi kodwa uthi ngithini uthini wena kubantu abazalwane they are very judgmental namhlanje mawushumayela bathathi waze wabhetha umfundisi wena nje obuhleli ungasho lutho yini oyenzayo wena ukade abantu ababhedayo awubizeli kuba iphoyisa la ubizeli ukutshela abantu ngoJesu ukhona kodwa amen kule ndawo kodwa usekhona uameni usekhona kodwa ameni usekhona kodwa ameni le ndaba isahamba njalo ivusa base awuhlabelele
ukuthi khona into uJesu wayenza wehle ezulwini wazosifela ukuze abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso lezwi lakhe. Ila message bazalwane engaphuphi engaphelelwa amandla. That is the message of the children of God. Tell people about Jesus. 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 Owesifazane waseSamaria kwafika uJesu wayethanda amadoda. Yabona ukuthi esifazane abathanda amadoda angashayi ngawona shayi nga 2 3 4 5 akandela safuna number 6 wathi mayifika wabona ihwanqa la kwabo wathi nangu number 6 number 6 waseku number 7 lo kanti uhambe wrong. Uthi Jesu awuphuzisa amanzi. I'm sure what awunakho ke inhlahla yamba kithi. Awuphuzisa amanzi futhi uma ngasemthonjeni phela isiza kuqala zathi mayishayela ziye emthonjeni. Wenza kathi akamthandi. Wena hawazi ukuthi wena umJuda naseSamaria amaJuda namaSamaria wadlelana. Wenza nje kodwa wena. Bathi uJesu kube bewazi ukuthi ubani okhuluma naye. Bezocela kimi ngikuphuzisa amanzi. Ngoba lamanzi engizikunikeza wona ngeke uphinde wome. Wathi kanjani ngoba uphethe lutho kokukha. Ngesikhathi ekhuluma noJesu ayangena namandla evangeli kuye. Ayangena ngesikhathi ngoba makwadibana noJesu ayangena namandla evangeli. Ayangena namandla evangeli. Wathi esuku uJesu wathi hamba uyobiza indoda yakho. Abethi ubonele ukuthi ayanginandoda ubona le. Uyabona uzoyirapela la kuJesu mayithi namadoda ayanginandoda mina. Wathi uJesu sho kahle. Ngoba usukuba namadoda awu5. Lega number 6 onayo akuyona yakho. Thatha indoda yabantu. Wathi ayingeke. Yena ngathi uMesiya wena. Yini wathi zonke izinto engizenzile. Lithi iBhayibheli wakhohlwa nokuthi bazalwane ezokha amanzi washiya imbiza wabuyela eSamaria la ikhamba khona kunamadoda athenawo wabuyela khona wathi wozani libone okutshela konke wozani libone okutshela konke kungenzeka yini ukuthi uyena uMesiya. Wangayigcina le ndaba engene kuye wayidlulisa. Lithi iBhayibheli kwaphuma iSamaria lonke. Amshona lamadoda athi mhlawumbe usiyasangana. Ngoba intombi yami nje lena kwenze njalo intombi yami. Ingenwe balobe emlandela. Ngoba intombi yami nje ngijola nayo. Kwaphuma le ndoda wayinawo number 6 hamba nonkosikazi wakhe. Isiyasaba ukukhuluma nawo phela sihamba nonkosikazi. Ngoba kuthiwa kwangena wakhe amshaba bele becifela nami wenzani manje wenzani kwathi usefikile uJesu bazalwane akusekho ndoda ngoba masefikile uJesu amadoda ayasana imjoni yasana ubufebe buyasana masefikile uJesu ziyaqathaka izono awuhambi nezono ziyasana ngoba lamandla evangeli asusa izono. Ungabe labafana bagodlile. Usuhamba labafana bagodlile. Uhamba labafana bagodlile wena. Haleluya. Ulokuhlala ku phone 24/7 kanti uyashare nalo muntu wakho. Prophesy. Can I prophesy? Can I prophesy? No mama wafika kuJesu kwasala amadoda. Uyasala amadoda.
hayi ukuthi mhlambe mase sikhula nje idalelwe nini yo hayi ke idalelene wena la kodwa uJesu ngakho nishada nemshado engakwazi ukuma nje ngoba niyayifunela indoda iletha uye unkosikazi ulethwa uye kuzokutshela ngisho mama laba sebashonela bayajola abanye bajola umama beshadile bayajola hayi mina ngikhuluma hayi mina ngisho laba abanye hayi nini la anjoli sengisho laba abanye ngixoxela ngabanye abasindisiwe abajolayo namadoda ajolayo amanye ahlupha ingane esontweni alokho ayithumelela ama-SMS ukuthi waziwa muhle mntana womuntu kodwa akakaze amtshela unkosikazi wakho ukuthi muhle hamba tshela bonke abanye abantu besifazane onakela amadoda la ngaphandle hayi la bonakela abantu besifazane ngaphandle hayi la abezwe lokasha uamen ongekho la abazi ukuthi uyajola wahamba lo mama amlandela amaSamaria bafike bamthola uJesu wabatshela bethi iBhayibheli babuyela bathi lalela asisakholwa ngokuzwa wena kodwa sesikholwa manje siwazwile ukuthi impela uMasiya kuthi iSamaria labanokuthula ngenxa yalo mama owayibizwa ngesifebe wahlangana noJesu waba umshumayeli wendaba ezimnandi ngoba noma impilo yakhe injani uJesu uyayishintsha kodwa uzoqeda nini hayi angiqedi impela ngisazokhuluma sithunyiwe akithiwa ingane ifika amaplate endlini mako wayithuma nje wathamba uyothenga isinkwa ifika ithenga uchocolate bese iyabuya ungathi ngiyabona mntana mntu vele wathenga uchocolate izofika amaplate ufuna ukuyishaya ngoba ayenzanga lokho kade uyithume kona thina nto basithuyiwe bazalwane why are we not saying anything about him awufunda uPsalm 71 sengiyaqeda bazalwane number 1 nithi abafundisi bathi baqeda bala ukuthi 1 amen sengiyaqeda Psalm 71 funda uverse 15 to 17 umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho umlomo wami mina mzalwane osindisiwe into ozoyenza ukulanda ukulunga kwakho ngiyanquma namhlanje umlomo wami awuzukhuluma ngamagama abanye abantu kodwa uzolanda indaba zakhe ezinhle ngoba imlomo yabazalwane into kumele iyenze ukulanda ngendaba zokulunga sikaNkulunkulu nensindiso yakho lonke usuku ngokuba anginakukubala ungasheshi ukusuka lonke usuku uyabona ukuthi usuku lonke thina kufanele sitshela abantu ngamsebenze emihle kaNkulunkulu ukuthi wenzeni uNkulunkulu umthumelele noJesu emhlabeni ngoba imisebenzi yakhe ayinakubalwa awukwazi ukuyiqeda ngamanye amazwi ekushode ngezinto ongabafakazela ngazo uJesu ngoba ziningi amen ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo zenkosi uJehova ya gcina ku17 ngiyakubonga ukulunga kwakho okwakho kuphela uNkulunkulu ungifundisile kwasebusheni bami ngizilandile izimangaliso zakho kuze kube manje bazalwane asilande imangaliso zakhe ngiyanicela bazalwane ngomusa kaNkulunkulu asiphume siyolanda izimangaliso zakhe azenzile ngoba zikhona bazalwane imangaliso uNkulunkulu azenzile ama home sales afanele number 1 to disciple abazalwane bafundisa abazalwane ngevangeli njengoba umama uMthemba Desho baba train abazalwane but that is not only irresponsibility ama home sales irresponsibility ama home sales is to spread number 2 the gospel kule mphakathi enikuyona to evangelize ngoba abantu baxakekile lapha badinga imkhuleko
So abazalwana kufanele abakuma home sales bashiyele iresponsibility kuma leaders. Vulani imizi yabantu komakhelwana abadinga imkhuleko besuza ku home sale ukuthi nansi imizi esikhona abantu abadinga imkhuleko nihambisele imkhuleko abantu abangakholwa. I am telling you nizomangalisa ivune soqhamuka lapha. That's what we are called to do. Okulula ke nje bazalwane la isontweni angikhumbula isande ngifike la bangabekho abantu abavakashile babe sebethatha isinqumo abanye bathi nginikela ebandleni abanye bathi bayinikela kubani kuJesu. Uma ngashekha ilist lapha ya inabantu abaningi abasho njalo kodwa mhlambe half of them abasekho la ebandleni. Why? Uma labantu sebeyinikele ebandleni vele umthatha umadopt uthi lo ngizomkhulisa mina uyingane yami kamoya ngizoqala namhlanje uthatha inamba zakho lo monitor noma ningahlangana kuyena ebo5 nimnikeze uthando. I want to tell you ukuthi abantu abayinikela la ngeke baphume ebandleni. Into ebangabaphume asibanaki uthi uphuma la awayibonge mami yale yazi isonto loda ngaze ngikubona athi unjani awuyi kulabantu abafika unaka laba abadala abangani bakho. Bathi uNkulunkulu esebelethile abantu la singabanikeza uthando baphuma abantu babiyele emuva. Bese sithina abantu belokhu bengena bephuma abalithola uthando. Ngiyamcela bazalwane uma sike sanaka laba qala lana nje evangelism yakhe qala kulabo abayinikela la ibandleni uthatha ama contact details zabo umadopt uthi la ingane yami kamoya ngizoyinakekela uzothole ngisho idingo zakho ukuthi udingani ukwazi ukumkhulekela ume kanye naye. Aliboke igama lika Jesu. Uma senze njalo bazalwane ezinye ibusisa uyikhulekele zivele ziyigobhozele nje ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngabantu abahambisa ivangeli. Hallelujah. That was the message uNkulunkulu athi ngizoyideliver phakathi kwenu bazalwane. Ngifuna ukukhuleka nalabazalwane labo uNkulunkulu anezinto akhulume nabo ngazo bashawa uvalo abangakaqala ukuzenza. Ngicela makuwena lo uze ngaphambili. I want to pray with you. Uma kukhona uNkulunkulu into ayikhulume nawe wathi yenze ongakayenzi ngicela uze ngaphambili. Le ndaba isahamba jalo. Ngicela ungahlali phansi ubuyamazi uNkulunkulu utheni kuwe. Ivusa base kufe. Ungahlali phansi uyamazi uNkulunkulu utheni kuwe. Angeke ngikuexplain uyazi wena ukuthi utheni uNkulunkulu kuwe. Lo mhlengi utheni uNkulunkulu kuwe mntaka baba. Wenzani na utheni uNkulunkulu kuwe. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha laba abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele ubanikeze iassignment ukuthi kube khona abakwenzayo bebengakaqala ukukwenza. uNkulunkulu wethu ongcwele ngibaletha kuwe baba egameni lika Jesu Kristu
waseNazaretha. I ignite the fire. Ubona uNkulunkulu wethu ongcwele banikeze isibindi. Strengthen them, oh God, in the name of Jesus. Ukuthi lokho okhuluma kubo bakwenze. Ngoba bathembile uNkulunkulu wethu ongcwele, ingakho ukhuluma kubo. I pray for the power of the Holy Spirit. uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba basebenzise powerfully and mightily ezisimangaliso nesibonakaliso ngabo ezimsebenzi emkhulu neyamandla. In the name of Jesus. 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 Mama ungiba ngicela sengaphambili. Ivusa base yebo ivezi vuselelo. Thank you, Jesus. Isikhuba Sibonga uNkulunkulu, siyakubonga baba ongcwele, siyakubonga uNkulunkulu omuhle, siyakubonga baba ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu, usikhumbuza baba ngeassignment osinikeze yona ukuba sihambe baba wethu ongcwele, sikhulume baba izindaba ezinhle, sikhulume baba wethu ongcwele izindaba zokukhululwa kwabagcindezelweyo, baba wethu ongcwele izindaba ezinhle kwabathotshisiweyo. Baba wethu ongcwele siyathandaza egameni lika Jesu waseNazaretha, siyabonga baba wethu onamandla wonke ukuthi usiphila umoya ongcwele osipha amandla baba wethu ongcwele ukukhuluma izindaba zakho. Siyabonga baba wethu omuhle ukhulume kahle, siyakuthembisa baba wethu ongcwele ukuthi lokho okukhulumile siyaphuma siyabatshela abantu indaba ezinhle baba ngoJesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele uthenge kusishiye ngeke usiyekele, uyokuba nathi kuze kube sekupheleni. Senzela umusa ke baba wethu onamandla, silande ngemsebenzi emihle oyenzile kwezethu impilo, oyenzile emndenini yethu. Siyathandaza baba wethu ongcwele, siziba uNkulunkulu wethu kube iloyo naloyo baba wethu onamandla akhuluma izindaba ezinhle njengokusho kwezwi lakho. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga moya ongcwele, siyabonga uNkulunkulu omuhle. Thatha udumo egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah.